салом тамошобинони гиромӣ. барномаи кишвари варзишӣ ман ки шуморо бо дастовардҳои варзишии шаҳру ноҳияҳо ва манотиқи ҷумҳурӣ шинос мекунад идома меёбад. имрӯз ҳайати эҷодӣ барнома ба яке аз ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ки дорои табиати нотакрору таърихи кӯҳан ва мардуми ҳунарманд мебошад ноҳияи файзобод омад. медонед чи бинандагони гиромӣ, ин ноҳияро боз бо шамолҳои форраму файзбораш мешиносанд ки ҳоло дар ҳоли вазидан аст. пас таваҷҷӯҳ мекунем то чӣ андоза сокинону варзишгарони ин ноҳия ба самти варзиш таваҷҷӯҳ доранд. тамошо мекунем. ноҳияи Файзобод яке аз ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ буда дар байни арзҳои 38-33 дараҷаи шимолӣ ва арзҳои тӯли 69-19 дараҷаи шарқӣ ҷойгир шуда таърихи беш аз 3000 сола дорад. соли таъсисёбии ноҳия ба моҳи июни соли 1931 рост омада дар водии Рашт ҷойгир аст. ноҳияи Файзобод аз шимолу ғарб бо шаҳри Ваҳдат, дар шарқу ҷануб бо шаҳрҳои Роғуну Норак ва ноҳияи Балҷувон ҳаммарз буда, аз пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе 50 километр шарқтар маскан гирифтааст. масоҳати умумии ноҳия 874,111 километри мураббаъро дар бар гирифта, аҳолияш зиёда аз 110 000 нафарро ташкил медиҳад, ки аз ин шумора 34,677 нафари онро ҷавонон дар бар мегиранд. аҳолии ноҳия ба соҳаи боғпарварӣ, ғаллакорӣ ва ҳунармандӣ бештар шуғл меварзанд. соҳаи варзиш дар ноҳияи Файзобод дар ҳоли инкишоф аст. дар ҳудуди ноҳия як варзишгоҳ, 95 майдончаи варзишӣ, 29 толори варзишӣ, як мактаби варзишӣ, 5 иншооти махсуси варзишӣ амал мекунад, ки дар онҳо 451 нафар варзишгар, ки аз ин шумора 54 нафарашон бонувон мебошад, риштаҳои гуногуни варзишро талқин мекунанд. соли 2020 бо сабаби бемории COVID-19 варзишгарони ноҳияи Файзобод дар мусобиқаҳои фароқоравӣ ширкат варзида натавонистанд, аммо дар мусобиқаҳои ноҳиявӣ, шаҳрӣ ва ҷумҳуриявӣ фаъолона ширкат намуда ба гирифтани 122 медал даст ёфтанд, ки аз ин миқдор 40 нишони тилло, 34 нишони нуқра ва 48 нишони биринҷӣ маҳсуб мешавад. то ҷашни 30-солагии истиқлоли ҷумҳурии Тоҷикистон дар қаламрави ноҳияи Файзобод 5 иншооти гуногуни варзишӣ таҳриррезӣ гардидааст ва бояд сохта мавриди истифода дода шавад. мо масъулини бахши кор бо ҷавонон ва варзиши ноҳияи Файзобод дар якҷоягӣ ва бевосита бо дастгириҳои раиси кумитаи кор бо ҷавонон ва раиси ноҳияи Файзобод мо бо усули деҳа ба деҳа як қатор мусобиқаҳои варзиширо ба нақша гирифтаем, ки айни ҳол аз намуди гӯштини миллӣ, футболи деҳа ба деҳа, шоҳмот, шашка, волейбол дар тамоми маҳаллаҳои ҳудуди ҷамъиятҳои шаҳрак ва деҳоти ноҳияи Файзобод баргузор гардида истодааст, ки инам ба мақсади оммавияти варзиш ва дарёфти чеҳраҳои нави варзиш аз ҳисоби наврасони ҷавонон ва бахшида ба ҷашни мубораки 30-солагии истиқлолияти давлати ҷумҳурияти Ислом мебошад. қобили қайд аст, ки дар ноҳияи Файзобод байни наврасони ҷавонон гӯштини зудо, гӯштини арзи озод, гӯштини миллӣ ва гӯштини самбо хеле ҳам нисбат ба дигар намудҳои варзиш рушд карда истодааст, ки мо дар 2 соли охир аллакай аз натиҷаи анамун омори соҳаи варзиш дастовардҳо мо назар мекунем, хеле ҳам дар анамин самтҳо, анамин намудҳои варзиш дастовардҳо зиёд аст. варзишгароне ки аз ноҳияи Файзобод дар мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ ва инчунин байналмилалӣ иштирок карданд, инам бошад дар соли 2019 муҳаммад Шариф Наҷмиддинов, ки яке аз қаҳрамони мусобиқаҳои ҷаҳонӣ байни наврасони ҷаҳонон оид ба гӯштини самбо буд. ноҳияи Файзобод таърихи бою рангине дорад. табиати зебо, касбу ҳунарҳои мардумӣ,
و یادگاری‌های تاریخی آن در بسیاری از مأخذهای علمی از جانب سیاحان و تاریخ‌نگاران و نیکی یاد شده است. این شب روزها اهالی ناحیه در عرفه تجلیل جشن 90 سالگی ناحیه آمادگی می‌بینند و در این مدتی صاحب استقلالی کشور عزیزمان با بنیاد یک قطار اینفراستراکچورهای گوناگون ناحیه سیمای خویش را کلاً تغییر داده است. در باغ و گلگشت‌های ناحیه هر هفته مشق‌های دسته‌جمعانه و ترینکور با اشتراک ورزشکاران و ساکنان ناحیه گذرانیده می‌شود که عادتاً در این گونه چاره‌بینی‌ها ورزشکاران فعالناکی نشان می‌دهند. صبح امروز یک قطار ورزشکاران نورست زیر راهبری مربیان پیش از تمرین‌های پگاهی روزی در راهروی باغ نزد ورزشگاه و پیاده‌گردی یا به اصطلاح ترینکور سرگرم بودند. مشغول شدن این پگاهی روزی ورزشکاران و ساکنان ناحیه به پیاده‌گردی به اندیشه متخصصان فایده آور بوده برای گردش خون و دیگر عضوها مساعدت می‌کند. پس از ترینکور یا به اصطلاح پیاده‌گردی برخی از ساکنان و شماره زیادی ورزشکاران جوان همه در ورزشگاه مرکزی ناحیه صف کشیده با راهنمایی مربی نمودهای گوناگون ورزش را اجرا می‌کنند. مشق‌های پگاهی روزی که اجرای آن برای هر فرد مهم می‌باشد زمینه خوبی به حیات سالم رو آوردن اهالی می‌گردد. طرز حیات سالم باشد یکی از دستاوردهای بی‌نظیر انسانیت به حساب رفته برای شرفیاب گردیدن به درازومری و حیاتی با سعادت رعایت معیارهای آن حتمی به شمار می رود. به همین طریق زیر شعار زیبایی، دانایی، توانایی از ورزش است در همه مناطق کشور مشق‌های دسته‌جمعانه پگاهی روزی دایر کرده می شود. چنانه که در بالا ذکر کردیم در تمرین‌های پگاهی روزی ناحیه فیض‌آباد بیشتر ورزشکاران نورس و جوانان فعال بوده هر هفته روزهای شنبه به تمرین‌ها اندرمان می‌شوند. مورد به یادآوری است که سحرگاهان به مشق‌های پگاهی روزی شغل ورزیدن می‌تواند باعث فعالیت باثمر در دوامی روز گردد. مربی این گفته‌ها را به اینابت گرفته و ساکنان مشق‌های سبوکی گوناگون را تلقین می‌کند. هر هفته در این میدان ورزشی مشق‌های پگاهی روزی میزگرانیم. هر ما جوانان را جلب میکنیم به این مشق پگاهی روزی برای طرز حیات سالم، برای جوانان و مردانی که به ورزش مشغول هستند ما دعوت میکنیم هر هفته در این ورزشگاه مشق پگاهی روزی رو میگذرانیم. ورزش پگاهی روزی برای انسان این یک برای آب و تابی بدن، برای سلامتی، برای به هر کاری بهوده‌گردی ما بسیار جلب میکنیم و ورزش مردمی این ناحیه فیض‌آباد رو برای طرز حیات سالم ما کوشش میکنیم که هر هفته مشق‌های پگاهی با یک روحیه بلند با یک مردمی وسیع ما میتوانیم که مردم رو جلب کنیم و به ورزش مشغول کنیم. در تمرین‌های پگاهی روزی شماره کمی دختران هم به نظر می‌رسد. تهمینه سنگووا از زمره یکی از جوان دختران میباشد که از روی رشته تکواندو مشق ورزی میکند و هر هفته همراه همسالانش در مشق‌های پگاهی روزی فعالانه شرکت می‌ورزد. ما هر هفته با مربیمون مشق‌های پگاهی روزی را اجرا میکنیم و طول یک سال می شود در این ورزشگاه من مشق میکنم. ما یک دسته دختران مشق‌های تکواندو و مشق‌های استاتیکی را اجرا میکنیم و هر هفته در مشق‌های پگاهی روزی اشتراک میکنیم. ما دعوت به میان میاریم که با دیگر ساکنان ناحیه فیض‌آباد که هر هفته روزهای شنبه در این ورزشگاه آمده مشق کنند. بسیاری از انشاءات ورزشی ناحیه فیض‌آباد در اطراف ورزشگاه مرکزی ناحیه موقع گرفتند. در کنار راستی ورزشگاه تالاری خردی به زمانی معاصر جوابگو عمل میکند که شماره زیادی نورسان را گرد آورده است. رشته تکواندو را امروزها قریب که در همه شهر و ناحیه‌های مملکت تمرین میکنند. و این نمودی ورزش بیشتر توجه دختران زیاد بوده کوشش میکنند که از مربی اصولهای گوناگون این رشته را آموزند و در رفت تمرین‌ها میان یکدیگر به طور عملی کار کنند.
бо талошҳои мураббии таҷрибадори ин соҳа Зиннатулло Абдуллоев ин риштаи варзиш дар ноҳияи Файзобод миёни ҷавонон маҳбубият касб карда, дар давоми 2 соли фаъолият шумораи зиёди дилбохтагонро миёни ҳам овард. дар ҷараёни сабти барнома чашми мо ба 2 навраси ҷавон, ба 2 ғунчаи умеди варзиши кишвар афтод, ки бо як эҳсоси табиӣ бо ҳам ин риштаи варзишро меомӯзанд. намуди варзише ки ҳоло дар ин ҷо тамрин мекунанд намуди олимпӣ мебошад ва мураббӣ ҳам кӯшишу талош мекунад ки шогирдонро хуб дар ин самт омода кунад. طول یک سال شود که در تکواندو مشق میکنم. من میخواهم که جوانان همین فیض‌آباد آمده بر همین مشق مشغول شوند و من به مسابقه ها رفته صاحب جایهای نمایان شدم. من میخواهم در مسابقه های آینده صاحب جای اول گردم. من میخواهم که با دیگر دخترای ناحیه فیض‌آباد گویم که آمده به این مشق تکواندو مشغول شوند. дастпарварони ин толор зери роҳбарии Зиннатулло Абдуллоев дар як қатор мусобиқаҳои шаҳрӣ ва ноҳиявӣ фаъолнокӣ нишон дода ба гирифтани як қатор дастовардҳо ноил гардиданд. яке аз намудҳои маъмули варзише ки миёни дигар риштаҳои варзиш дар ноҳияи Файзобод байни ҷавонон маҳбубият дорад, ин гӯштини тарзи ҷудо мебошад. ҳамин ҷост ки дастпарварони толори мазкур ҳам дар мусобиқаҳои берун аз кишвар ва ҷумҳуриявӣ ба хазинаи дастовардҳои варзиши ноҳияи Файзобод медал оварданд. дар ин толори барҳавои варзишӣ 40 нафар ҷудокор дар ду бассери роҳбарии Абдулқодир Зокиров машқварзӣ мекунанд. худи Абдулқодир Зокиров дар самти варзиш фаъолияти пурсамар дошта, аз соли 2003 то ба имрӯз шогирдони зиёдеро ба воя расонидааст. аз ҳама шогирди муваффақи ӯ Маҳмадшариф Наҷмиддинов мебошад, ки ҳам аз намуди гӯштини ҷудо ва ҳам самбо дар мусобиқаҳои берун аз мамлакат ба гирифтани нишони тилло мушарраф гардидааст. мо хостем имрӯз бо ӯ ҳамсуҳбат шавем, аммо мураббӣ қайд кард, ки Маҳмадшариф камтар аҳволаш нотоб шудасту тӯли чанд вақт аст, ки аз толор дур мондааст. Абдулқодир Зокиров ба шогирдонаш Маҳмадшариф Наҷмиддинов, Акбарҷон Ниёззода ва дигар дастпарваронаш ифтихор мекунад. дар риштаи ҷудо бениҳоят завқмандо бисёр шуда истоданд. аз вақте ки таътил шуданд хоҳишмандон низ зиёд шуданд. ба мисле ки духтароям уже хоҳиши машқу тамрин дар риштаи ҷудоро доранд, мо онҳоро қабул кардем. ҳафтае дар 3 маротиба машқу тамринашон гузашта истодааст. хоҳишмандон бисёр ҳастанд, қабул карда истодем, машқу тамрин рафта истодааст. мушкилӣ надорем. аз тарафи мактаби варзишӣ кумитаи кор бо ҷавонони бахши кор бо ҷавонони ноҳия миннатдорем, ки дастгирӣ ҳаст, дастгирии онҳоям ҳаст. бо дастгирии он касо ҳаст ки моро мисол ба ҳамин ягон камбудӣ нест, ба ҳама шароито таъмин мекунам. дар риштаи ҷудо бояд ҳамон варзишгароне ки бениҳоят завқманд ҳастанд бисёртар бо онҳо кор кардан. дар кор ин ҷудо яке аз беҳтарин намуди варзиш аст. роҳи мулоим, роҳи интихоби ҳаёти зиндагиро дорад. варзиши худ як муаррифгарии миллат аст, на ки балки ҷудо бинед ки ба мисли Расул Боқиёв, Комроншоҳ Устопириён, Темур Раҳимов, Хоҷазода Беҳрӯз чӣ қадар дар арсаи байналмилалӣ кӯшишу талош мекунанд, ки мисол парчабардори ватан бошанд. хело бениҳоят дар риштаи ҷудо дар ноҳияи мо ҳам завқмандо бисёр ҳастанд. ҳамарӯза ҷудокорон дар ин толор усулҳои гуногуни ин риштаро омӯхта, ҳоло омодагӣ барои ширкат дар мусобиқаҳои ҷумҳуриявиро дида истоданд. Акбарҷон Ниёззода махсусан омодагиҳоро дар ин самт бештар дида истодааст, чунки агар ӯ дар мусобиқаи ҷумҳуриявӣ мақоми аввалро дар вазни 66 килограмм соҳиб шавад, ба чемпионати Осиё роҳашро ҳамвор мекунад. Акбарҷон ҳинди ҷараёни сабт зикр кард, ки ӯ дар хурдӣ аз рӯи замину сабзаҳо бо ҳамтоёни хеш куштин мегирифту, ҳоло бошад бо бунёди чунин толорҳои замонавӣ дар ҳудуди ноҳия зуд ба ин ҷо пайваста баҳри дастовардҳои бештар ва парафшон сохтани парчами кишварамон пайваста саргарми тамринҳо мебошад. мавсуф тамоми 8 сол аст, ки дар ин толор нозикиҳои риштаи ҷудоро меомӯзад. хурд будем, дар роҳ куштин мегирифтем дар заминҳо ва
ба мо устодамон ҳамин муаллими мо омада аз роҳ мегузашт, омада моро дар ин зал монда мақсад машқ кардем. Дар мусобиқаҳои кушод ва мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ иштирок намудам ва чемпиони Тоҷикистон ҳамчун қаҳрамони Тоҷикистон ноил гардидам. соҳиби номзад ва устоди варзиши ҷумҳурии Тоҷикистон низ гардидам дар ристаи гӯштини дзюдо ва инчунин дар дигар мусобиқаҳои кушод низ иштирок намуда сазовори ҷойҳои намоён гардидам. ва орзуи ман ҳамин аст, ки берун аз ҷумҳурии Тоҷикистон дар дигар шаҳрҳо, давлатҳо иштирок намуда номбардори давлати Тоҷикистони худ гардам. дар оянда мусобиқаҳои ҳаст чемпионат Азия дар шаҳри Гонконг бояд ташкил шавад. мо ҳозир айни ҳол рохати барои чемпионат республикаро гирифтагем. агар дар он ҷо сазовори ҷои намоён гардем, дар он чемпионат Азия иштирок менамоем. дигар наврасони толор низ ба гӯштини ҷудо меҳри бештар доранду рӯз то рӯз шумораи эшон дар ин толор меафзояд. муҳаммади парвиз шукрона аз фазои сулҳу суботи мамлакат карда давоми 3 сол мешавад, ки ба ин пайроҳаи риштаи ҷудо баҳри музаффарият рахти сафар бастааст ва дар назди хеш мақсад гузоштааст то номбардори диёру миллати хеш бошад. ман дар тарзи гӯштини ҷудо 3 сол шудааст, ки ман машқу тамрин мекунам. ман дар мусобиқаҳои ноҳиявӣ ва ҷумҳуриявӣ сазовори ҷои намоён гаштам. ман аз асосгузори сулҳу ваҳдати миллат, пешвои миллат муҳтарам эмомалии раҳмон, аз он хеле миннатдор ҳастам, ки ба мо ин толори варзишӣ муҳайё кардааст. мо дар ин машқу тамрин бо сифати аъло машқу тамрин мекунем. ман дар оянда ба мисли паҳлавонон ҷузудоистон мехоҳам парчамбардори миллат шавам, ба мисли Расул Боқиев, Саймин Раҳимов, Темур Раҳимов паҳлавонон мехоҳам парчами кишварамонро баланд бардорам. сокинону варзишгарони ноҳияи Файзобод бо доштани варзишгоҳи замонавии хеш ифтихор мекунанд. варзишгоҳи марказии ноҳия соли 2017 бо таъдоди 4000 ҷойи нишаст бунёд гардида, ҳоло дар хизмати аҳолии ноҳия мебошад. غیر از بازی فوتبال باز در ورزشگاه دیگر چهاربینی‌های جشنی ناحیه نیز گذرانیده می‌شود. اما باعث نگرانی است که ناحیه با داشتن چنین ورزشگاهی با حشمت دسته یکچین ندارد که ناحیه را در لیگ‌های فوتبال کشور معرفی باشد. چنانچه به ما در این مورد اطلاع دادند، بارها کوشش تشکیل نمودن دسته را میان بهترین بازیگران فوتبال دهه به دهه کردند، اما همه تلاش‌ها به مقصد بود و با نبودن سبب‌های مالیوی دسته زود پراکنده شد. حالا باشد مسئولین دو پای را در یک موزه انداخته و نورسان تکیه میکنند و در این ورزشگاه شماره زیادی آنها را نزدیک 60 نفر میان سن سالی گوناگون زیر رهبری چند مربی آماده کرده ایستادند. این نورسان حالا همه یک جای متحد شده دسته امید ناحیه را تشکیل کردند و در مسابقه‌های گوناگون مانند توپ چرمین، لیگ امید ناحیه فیض‌آباد را نمایندگی میکنند. دلشاد ظریفов خود مربی نوکار و جوان بوده، دوامی 1 سال می شود که نورسانی 8 تا 12 ساله را تمرین می دهد و موصوف باوری دارد که در آینده نزدیک میان این فوتبال بازان چهره های نو کشف خواهند شد. ما خیلی خرسندیم که چنین چهاربینی‌های ورزشی در ناحیه فیض‌آباد بسیارتر می شود. ما این سال با رئیس کمیته جوانان رجب‌زاده آیت‌الله تصمیم گرفتیم که در مسابقه‌های توپ چرمی شاگردان ما را دستگیری کنند و به چهاربینی‌ها سفربر کنند. سردار دسته کمد امید میباشم. من توی 3 سال میشود که در این دسته تمرین و مشق‌ها را انجام میدهم. من در آینده میخواهم به مثل وحدت حنوف محافظتگر بهترین شوم. هر روز در این استادیوم مشق‌های گوناگون با فیشکه، با توپ و غیره ها را انجام میدهند. این تالار ورزشی معاصر را 20 سپتامبر سال 2019 اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در رفت سفر کاری به ناحیه فیض‌آباد افتتاح کردند که انشاءات نامبرده به واسطه با دستور و هدایت‌های پیشوای ملت با فرمایش دیرکسیون ساختمان انشاءات حکومتی دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان بنیاد گردیده است.
дар ин толори замонавию барҳаво шумораи зиёди ҷавонон ба риштаи волейбол зери роҳбарии мураббии ин риштаи варзиш раҳмоналӣ чақалов ки худ хатм кардаи донишкадаи тарбияи ҷисмонӣ ба номи Саидмомин Раҳимов мебошад тамрин мекунанд. дар ин толор дастпарварони раҳмоналӣ чақалов дар ду баст машқварзӣ мекунанд. тими якачини ноҳия дар риштаи волейбол дар басти дуюм тамринҳояшро доир мекунад. ин волейболбозон дар басти аввал нозикиҳои риштаи волейболро меомӯзанд ва пас аз пухта шудану хуб омода шудан мураббӣ беҳтаринҳоро ба якачини волейболи ноҳия даъват мекунад. дар варзиш мегӯянд ку гарави саломатист. барои одамҳо бисёр ҳамин волейбол дар ҳамин аз кӯдакӣ ман шавқ доштам ки дар ҳамин кӯдакӣ дар волейбол машқ кунам ва тамрин кунам. мо мехоҳем ки дар оянда дар ҷойҳои дар мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ иштирок варзем. волейболбозони толори мазкур дар манотиқи тобаи ҷумҳурӣ то ба имрӯз фаъолияти пурсамар нишон дода, рақиби сарсахти онҳо волейболбозони шаҳри Турсунзода мебошад. бозии шоҳмот ҳамчун бозии зеҳнӣ миёни наврасони ноҳияи Файзобод ҳаводорони худро дорад. дар ин толори хурд 21 нафар дар чанд баҳс зери роҳбарии мураббии ҷавон Сиёвуш Ҷомаҳмадзода нозикии ин бозиро меомӯзанд. ҳарчанд ин наврасон аз рӯи сину сол хурдам бошанд, лек аз уҳдаи бозиҳои шоҳмот ба хубӣ баромада дар мусобиқаҳои минтақавӣ фаъолияти назаррас нишон медиҳанд. мо ҳайати эҷоди барнома ҷиҳати ошноӣ пайдо кардан бо як гурӯҳ варзишгароне ки аз риштаи тенниси рӯи миз машқварзӣ мекунанд роҳ пеш гирифтем ҷониби ҷамоати деҳоти Меҳробод ки аз маркази ноҳия шаҳраки Файзобод 5 километр дуртар ҷойгир аст. дар толори муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 2 ба номи Саидмурод Салимов як қатор ҷавондухтарону ҷавонписарон тамрин мекунанд. онҳо ҳам дар алоҳидагӣ ва ҳам ҳайати даставӣ дар мусобиқаҳои шаҳрӣ ва ноҳиявӣ ширкат варзидаанд. мавриди зикр аст ки миёни ин тамринкунандагон шумораи бештари духтарон машқварзӣ мекунанд ки ба онҳо мураббии ин намуди варзиш Саидмурод Салимови 61 сола тамрин медиҳад. ӯ ҳамавақт кӯшиш мекунад ки ба шогирдонаш усулҳои осону натиҷаоварро талқин кунад. Ситора Одинева аз номдорони толори мазкур мебошад. ӯ давоми 3 сол аст ки ин риштаи варзишро омӯхта баҳри ба орзуҳояш расидан пайваста ҷиддуҷаҳд менамояд то ҳамавақт аз дигарон як қадам пештар бошад. дар дастаи варзиши тенниси рӯи миз машқварзӣ менамоям ва мо ҷавонони хушбахти ин кишвари орому осуда мебошем ки ба дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам ҷаноби олӣ Эмомалӣ Раҳмон пайравӣ намуда дар мусобиқаҳои ҷойҳои намоёнро ишғол менамоем ва тӯли 3 сол аст ки бо кӯшишу заҳматҳои зиёди бевоситаи мураббии Хеш Ҳалимов Саймурод ба варзиши тенниси рӯи миз ва волейбол машғулем ва мехоҳем дар оянда парчами Тоҷикистонро дар само парафшон намоем. албатта мехоҳам дар оянда дар мусобиқаҳои не танҳо ҷумҳуриявӣ балки берун аз кишвар иштирок байналмилалӣ иштирок намуда номи Тоҷикистон ва парчамашро парафшон намоям. наврасону ҷавонони ноҳияи Файзобод бештар ба намуди варзиши гӯштин шуғл варзида ба дастовардҳо ноил гардиданд. дар ҳудуди ноҳия 12 намуди варзиш ба дӯстдорони варзиш омӯзонида мешавад. натиҷагирӣ карда метавонем ки бо фароҳам гардидани шароитҳои хуби варзишӣ барои варзишгарони ноҳияи Файзобод боз ҳам имкониятҳо васеъ мегардад ва онҳо дар мусобиқаҳо аз хеш дарак медиҳанд. бинандагони гиромӣ, дар ҳамин ноҳияи файзбори кишвар барномаи кишвари варзиши манро ба анҷом мерасонем. бо барномаҳои дигари телевизиони варзиш шоду масрур бимонед. хайр.